ดูดอนมีนุลปาอุเลนาวปอลกันนักเท่าทหายโมเชนอินโฟอินนันกดกันเล่าไกตัวรองจูคุยมีเดียขัลวันเจ้าสละ US และอิสราเอลอิหร่านอันกะทูลองลองไทยดิ่งตัวส่งทุทังและรำดังทุทังจูอารันปาเต็นกันทันเลดิ่งตุยจุมาจุนอิหร่านรัลบอยทูลองซาวฟัมกิมโนนินกันรุนทันดิ่งตัวไม่เตเจเนวาอิทุธาอันเรลคอมมีคันเรมได้นักอสวะเตอร์ไทยเหล่ามาสิดาวกนักถกริมริมาจานจานอันหิลเทวสิเกลziangah so sun wangi an ka thok target hmun zanga tlun an kap Iran how to ali Khamenei le an luban nuclear scientist an zaten somli kiangkap an thi civil mi te ziangzat ha thitel Trump le Benjamin Netanyahu I Thucah Iranin kut arul ve Israelin Iran kut athak sal RP long sia sawa long tuang sun nak ttah-aw le ai-awhtu an royo ali Khamenei ai-awhtu ding an hril Lailak Council an din chi tuichum Operation Epic Fury US le Israel poli rel dan electronic warfare strategies vanzam le hrimhrim pi an hman mi pol Irani akut rulh Target-pawl UAE in Iran akhaw UN emergency meeting an To Cih tuichum Iran ral buai hin leitlun sumdon naka ziang mi pol ngong anei ding Irani ma khwading hi ziang abang vivaw pei ti pol kan ron than ding tuichum thong nikul hluan rok February nikul hluan riat ni si US le Israel tangtlangin Iran an noi bornak hi US ramchun amina Operation Epic Fury ti nan bun rawling ngirteunak rawling hrikthakoknak operation ti tlok sikai chu Israel ram ve thongchun Operation mindang nak buni Operation Roaring Lion anti kiau sahuk operation ti salalai tongchun anai vai bik kauding Middle East le tlun khur khwaram khelbo ruak ling balai le terthlu theiding mi tuichum Operation Epic Fury hi kanak zoom nakin a thleng tuan thuthi mi cha khok na sa kandung nai te February ni hlei sari si ni hlei riat nia khan Oman rami palai tuan sak nakin Switzerland ram Geneva khopia US palai le Iran palai pol anak tongo chuinu khala February ni kul hluan ruk nia khan round thum nak an tonga sal President Trump ya phut big mi chu Iran hin a uranian thlet fim nak na hi ban sanding in khau zetin a nor ring Iranin le chui thu chun na set tunin sumdon nak sanction thu hla long relan tum anram ni palai tha mi ve hin uranium thu hla a chip chiar rel ding chun achang thailo hrimhrim USA apply tha mi pani hi Middle East palai hrimhrim an hril mi Steve Witkoff le ama President Donald Trump mi mak pa US in Senior Advisory and man ring mi tuitumi antonok nakhali how to Jared Kushner khansi Iran lamhin anram leng tlangboy Abbas Arakchi Supreme National Security Council I.O. Ali Larijani le Deputy Foreign Minister Majid Thak Ravanshi ti pol anun tha nuclear thula deng kor ngai relkhawm ding chun an panga hin ziang chu cha man rel theiding an nei jiklo Nuclear scientist le mithiam hleiche pol tonga dingi ni an tin raulaya pu Donald Trump ching anuai hu ho mai Iran hruai tu ayo chala ali Khamenei hi nuclear thu hlai dorok tum lawin pau khau zatina tong ve President Donald Trump chun nitam kalau hak non loading kanitin mi sungi thutluk nak nan to lawa chun apoi sounding tia a khau chia hrimhrim ma te wati ngam ngut lawmi u len thin heng lai rem changa ti torak tok lew Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu le President Donald Trump tongin US avatlong vau an pani te hin rawling ngirteunak le popi hook operation rang anak rel thup ziar sikauding February nikul hluan riat kandung zarte ziangah chun anram ni komin Iran an noi lok mai thil thlen peki kan thu thanga khan Israelin akap mai tin kanak phuangi thil tudan ngai chun US ral kap vanjam tha kha Israel rama anak seki Israeli sian rapo swa taka chun Israelin kut thak mai vekin alang athoki si khan Trump hin bei pithak ngai tum ti chu US ral daw long tum big panni le alani public anak phuan lang du lem lawmi an ral daw vanjam le ral thuam tha arak sek thup dani sin Iran achauza totally ka tum ti chu alang fiang na sa operation an thok nui atong sok khala Iran ram hin nuclear ral thuam anei ngai thei hlani kham lawli Irani ballistic missile people le an to nak hmun people siat swa
Middle East mun rami Iran kut ke pol siat swa khia sak Iran tiral kap le tlun van ral kapi an kai ko tha sa chat sakin an chawza thleng sak vuar viding hi atum ta mi rak simang US Central Command CENTCOM hin tuitum anol khatnak anoi nga in rali hnui sel kip tlauti bangin Iran hin Operation True Promise 4 tia kut arun rul salve hi an noyok tan dan chu khi anoi lama chip chiari kan rel ding ronga kan tan thri ding tuitum US le Israel hin chiami rak thling thachia in target hmun ziangah naki tam anak hril chia target hlom thumin an theni apakhat naka Iran ram khel hroi tu luban pol nak in people apahni naka nuclear hmun people apathum naka Iran ral thuam hmun pi an misal run ka kir sal thainak ding pol atum khat an noi nak ding hin thin lung nei zatin an hril chia target pakhat nak an ring tung lok sal thainon lo dinga cheran khopi lai li I an chawza luban nak hmun pol chiam takin a hril cheran khopi pasture districti sa khwanak lami an hroi tu luban ayatollah ali Khamenei nak compound pi president mazau pezes khian tian ko mi an president office pi thlingthlang nak lam tlang boi zung Ministry of Intelligence kilhim nak lam tlang boi zung Ministry of Defense le cheran revolutionary court antimi an chawza thuthen zung in pi an bat chun apanga nak le thupi bi ka Supreme National Security Council an headquarters le an ral ka Buai RGC headquarters an bat an target hlom pi pahni nak Iran nuclear hmun pi le anti al thei thlet fim nak hmun pi pol cheran khopi I Iranian Atomic Energy Agency headquarters le nuclear ral thuam le ape parmi puak thei thil pol an to nak hmun pi Parchin Military Complex apahni naka Isfahan khopi I Nuclear Technology and Research Centers le ape parmi hmun pol apathum nak ranga komram kul for do khopi kiangi nuclear chak poimo big uranium an phum nak khur thuk pi apali naka bushari nuclear thram to so nak hmun pi Busher copy hi chu boman thak nga kaunan an nuclear reactor ngai nga an thak nga moti chu nem ngeta thei ri lo chun anti al thei thlet film nak khol pola cheran copy thang lami shar rate ti al thei thlet film nak khol pi chun najafabati ti al thei thlet film nak hmun pi ti polan bat target hlom pi pathum nak an ral kap hmun pi le misal hmun pi pol ta bridge kerman sale kom copy an misal hmun pi pol Kenerak le Busher long chol nak hmuni antiral kap hmun people apathum naka Iran rampumi anral daw vanjam tum hmun pol op nek dingin anbat chun atluni target hlompi pathum hlaya Karach Ilam Lorestan le Khoramabat khopi poli target rekhat polan kaptel civil mi nak hmun an nga nak khala thim naka Hormuz kan ramkul minap khopi I nunaw tuan leng tlon kap ngai mi za somli pariat anthi chun teran khopi sungi azadi tual ron azadi le nak in pi le milat in pi ti pol khal an kap nga te si asaw tuk lenin uma tlapang dingi part 1 chu hizatin kan du tok phot mai ding part 2 part 3 part 4 pol inak ngai pe sak dinga klau som